Pagbaglakay, nakita mo tayo kabarbaro ang motorsiklo ni Uncle Danilo. Ne, adaya. Kaano ang gimata? Di kalman. Impartyan na kanong rin iti babaw eh. Anya? Ne, imbag man talaga gatang iti motorsiklo na. Buen. Tayo na ganan siya na kanaw, iti naglakwan na iti lugan day chay. Ay, di ginatang naalugan. Sana inlako iti nangingina. Buen. Mayat gayam ti agbay ensel iti lugan, lakay. Wala. Sayang. Namuk kumamot agmaneho. Kan agmekaniko. Mayat kumatikas dyan negosyo. Jak tumam mo. Ultimo agmotor, jak ammo. Mas dawa mo nga mingking ka ah. Pati agbisikleta di mo payam mo. At iwan ka pa yung babae ha. Kit ka sana makasuro gawa mo motor wano bisikleta la ko ma. Wano agiskwila ak sa iti driving bakit. Anya? Ay na, tumaktak day talakay. Nagaduwa trabaho iti talon. Ay, agmula ka kidi. Awa mo lalugan mo. Katuladik na rudmut ni Uncle Danilo nga ag-ahinti tilugan. Ay na, baybay amon ni Uncle Danilo. Taparakan ko na day ta trabaho. Talin niya na ti kakasta. Nalaing agmaneho ken nalaing butlaeng ang mekaniko. Iso kasta ti bagay na ang negosyo. Nakapapal ka mo't Uncle Danilo. Mayat gayam tagbaling ahinti tilugan na niya. Dakkel mo gayam ti matubot ita. Ay wala amagbag. Ngam depende iti mailako malugan. Tsamba-tsamba lang. Sayang. Namok kumamot tagkilatis itilugan. Kaya't kumati ag-ahintay. Jak tumamot ag-repair kan agmanihula kumangkan. Kat saan matla alugan ti mabalin a pag-ahintian ka na kan. Ado, kas kumay ti balay. Dingwan, kendab dumabay. Ha? Ayuna na. Padasag sama ti ag-ahinti iti balay ah. May mayat manan akanakan. Dakdakal ti mapursintom dita. Aya. Alaman, padasag man anggal. Wan, padasam kitay. Mala, intay manganan bagbag. Nakadasaran ti taraon. Bakit? Ilakok sang tainwang ko. Anya, apay nga ilakom ngay. Anya to saram nga agaradon ngay no ilakom. Manyakon, nauma akong nagtalon. Anya? Aggraduara akong nagtalon. Paggraduara akong tibagik. Bakit? Anya? Ay, apay ngay. Anya taramidom nga rudan no di ka nagtalon. Ag-ahinti akmat na. Tuladak na uncle ko. Kaya sano nga agahente ka? Kadi mo maamutag maniho. Abay, lugan ayalang ti mabalin agatangan ganila ko. Mabalin mo ti ag-ahinti ti animal. Anya? Iso nga ila ako kung tinuang ko bakit. Tapagpuuna kidding ag-ahinte. Lalako kung tinuang ko bakit. Iso nga nakitaan tay laklako da akalding kanya. 5 akalding na gijay. Masikog da kano amin. Iso asurtek no matawarak da ijay. Igatang ko tay naglakwak itinuang. Ay ala. Lalaing nga ruti agahente tanay. Binaybay amon jay talon mo. May matikas sa trabaho bakit. Nalaglagan na trabaho. Instant money pa eh. Ala nga rod. Ingkan. Tapno makaawid kamutlaan nga dagos. Gumatang kay ti Kalding, Uncle Danilo. Lay, adaya tarakan mo Kalding bagbag. Adanggal, kan anak. Sagtudwa ti anak da. Inla ako kung tinuang ko. Tapadasak man mo ti agahinte, iti animal. Kalding tila ako kita. Ay ka, wala. Mayat ti agahinte. Nulakit di talisto kang agsapol iti ilakom. Gatang marudan tila ako akalding ang gala. Diyak pa'y magkasapulan ti Kalding. Ibirok mo pala iti sa balay, kanakan. Kumusta nga ilakay? Naikontak mo ang dagitay lakom. Awang magumatang bakit? Matanagan ako. Awan pagpasturak.
Kumutong adagi dya akalding. Ay kat ano sampay nga isa katyan Anya ngay, talaga akasta Ano, sti agla ko. Noong pala gumatang bakit? Parchik amin ang lagi dyan. Anya? Kahit si daan amin, kasta? Saan Ilakok ti per kilo Isurusur ko. Ay na, ano sampay laeng ayuray no adda gumatang. Ta mga nuuta ang ganda. Awanan ti pagpuunam. Ay wala niya. Mala, ikontak ko nga ron. I-post ko iti social media. Bakit? Ay na, nalako ko dagiti kalding ko. Ha? Ay, nasayaat Inkas da amin. Wain, may sa tao tinanggatang. Adda natubo akin si Mel. Bakit? Ay kat nasayaat unay alakay. Kahit anya sumaruno agatangam ngay. Kumpurme, agbiro kak bakit? Apay nga agber-berok kay tibaka bagbag barok. Pagberdyam, Sana na. Tarak na. Adda mo yung alakaw. mawamutya mo. Padasim man ti mapan ija bagatan. Ta mga no dala ko da ijay. Sapay na panuga ko na magmag na. Una ko na dapay latay bakayo, nana. Talon sa dagitay bakayo itay. Wan, talo, nga mawanan Pinartik ti may sa di birthday. Hagasem man. Birthday lang. Ng baka ti pinartiyaw. Ay, wan na. Tapno maramanak pa'y mati karne na. Kitay duangay. Inla ko yaw. Ay saan? Pinartik idi kararwa. Kantay may sa. Pinarti may idi anniversary may iti day di asawa. Anya? Anyan? Nagsosyal magtag? Talaga kasta. Isungaron ngagtarakan katap na dapartam. Sana ya. Sayang Ginatang ko man. Nao di ka mangamin. Agbirbiro ka kidi iti gumatang nga mawamot. Iso pinartik ida na. At datay may sa tarakan ko dita nakapagod no kaya mo agatangan. Anya atarakan niyo? Baka ununwang. Saan? Nangisit ta baboy. Umay katanta kitaan. Ay, alaman nga ron, nana. Uwan niya, kursunadam titarakan ka. Organic day tajak pakpakanan ni tipeds. Galyang kan sa bati pakpakang kaw. Mala, gatang nga ro dun iti 2,000, nana. Ay grabe mo day ta kinabarat mo bagbag. Kanagbalor iti 8,000 day ta. Nanghinaunay, nana. Nagkutong. Takong sapay daytan. Panagkitam lang day ta. Nga moray nakutong day ta saan atakong. Balasang pa'y ababoy day ta. Nasinaw pa'y lang day ta. Fresh. Sa nagkutong. Kuha natan ako, Sem. Agday diet siguro, Ala, gata nga mo ni Teot Somel. Awan, nangina, nana. Sige, agsinabat na iti 2,500. Ay, grabe ka ba ngagtawar. Nagbarat ka magayam. Sige, oray 5 milat na nga rudan. Awan, saan akaya, nana? Nakutong na ita. Kan basay. Sige, oray 3,000. Last price. Mala. Sige man langan. Alamaw. Basta cash mo, Diyak kaya't ti utang. Nay, lakay. Medyo dakkel mo day ta naghatang mo ababoy. Wan bagay. Naghatang ko iti nalakaday ta. Naalak la iti 3,000. Mabalin ko nga ilako iti 7,000 day ta. Di oray 8,000. Mabalin. Ay, apagiso. Agpakasar jay kumpare minton umay alawas. Inkadamagan. Ang mga no awan pa'y naghatang da partsinda. Ano na niya? Sige man. Inak ikontak tay nagatang ko bakit? O niya. Magaslamat lang to'y ginatang ko awasing masinta bakit? Oy na, nagpintas lakay. Anya nga day to'y? Automatic. Wine,
Tapno saan ka na mabanog nga gaw-gaw-gaw. Isa ang mula ang timalabaan, agbilag kan tulangan numalpas. Sana balay, ta bastante mo ti danon tayo. Ay na, nagmayatan nga eh. Hinaimbag man, tagimatang ka iti kastoy, lakay. Anya sirbi ti magangganan siya kiti panag-ahintik ngay, no jak igatang. Ay no kasta, naganan siyam, ting gatang mo dito eh. Wan bakit? Anda man ang gatangag anwang, dua anwang. Ilakok tumaran iti nangingina. At dantuman maganan siya kaun. Anya ti kahit mo gatangan tanong sumaruno. Ay nalakay, uray di ka pala gumatgatang. Urnungan takit di ti kwartata. Ta pagpatarimaan ta dito'y balay. Malang araw, sikat ti makamong, bakit? Oh, ikan kayo ti pagmirindayo nanang. Dua agasot day ta. Ay, may taman pa ngay kan nagiti kwarta ka na ko. Wen, taramanan nyo mo ti ganan siya ka. Kas ahintay. Ay, mayat sagi ititikita mi ti dayta anak ko. Medyo, nanang. Hmm. At damat ha. May mayat ti kas na trabaho, ta nanamnam ay. Nag-graduate ako nagtalong. Ay, anya? Ay, kasanaon dagiti mulam. Mawala na. Nataydan. Nagpudo mga amin tagtrabaho dya talon. Makaumakan, makabanog. Anya? Kahit mayat nga raw, tikitam di taa pagsapulam nakaw. Mayat ananang. Instant akwarta ko naman. Lakay, adamanan baro alugan ni Uncle mo a Danilo. Aya, kano aging matang? Iti na minsan sa akalman. Inla ko na di sigod alugan na. Gimatang iti na pimpintas. Aya, aywan. Manute urnong tan. Umdas nga tang igatang tayo ti tricycle. Ah? Ne, kunak man no urnungan ta pagpatarimaan ta iti balay day jay. Agurnong tan to iti sabali bakal. Gumatang takid din iti tricycle ta. Tapno adamo serbistan ah. Anya? Nakagatang ka magagaya man iti serbisyo kini baka maukaran. Wala hanggal. Abay, sigala kabailan nati gumatang iti serbis. Ah, kabailak matanggal. Ure ahinti aklay tinwang kas kada bakbaka. Kawan mo na. Awan mo mangibagpaka di mo kabailan ti gumatang iti serbis mo kanakan. Mayak hindi ah. Tadan serbisyo. Apay. Amom ayat ag motor pagbag. Agpraktisa ka hanggan. Agsuro ak. Nalakan sa lang mit amasuro. Kawan, nalaka. Basta lagi di interesado ka. Nalaka lang. Kanakan. Bakit? Ilakok ti tricycle ta. Tagumatang ak iti 4 wheels. Anya? Aday gatang mo aya? Nangina mo ti purwens. Magurnunga ka. Mabitak lang makaurnong. Basta gagitak ngagbirok iti ilakok anwang. Nga payaya, kas laganat ka amadaan iti lugan. Umapal ka kina uncle mo anya. No kabailan na. Di kabailan tamay. Makitam. Talaga di mo kaya ti agpaatiw kini ulitug mo. Apayaya kas ta ka. Napipiyakan ni uncle mo tasigudan nga adu ti kwartana. Ta nabayagan nga ahente ti lugan day jay. Inot tulad ta makaurnong ta Di ka ganat nga agpaado iti kwarta. Kaanon to pa bumaknang tangay nung kasta bakit? Masapol nga agdubli kayo dak. Tapno umado adagos ti kwartata. This drama is owned by Jenna Almoite Drama YouTube channel. Maturog kan bakit? Dadaman pa panakbet. Agay ayab diya kumpare ki balayda. Madama ti siyat da. Rabiin, lakay. Di kan mapan. Arak tumula ti gagaraom ijay. Italahang. Kan adda mapanggo kita na lako anwang. Sige mapana ko. Uray di mo ilaktiri daw. Tapno di ka malisturbo no sumangpeta. Da ka mo gaya man, lakay. Kasangsangpet ko bakit? Agpulisak pa'y. Anya day jay?
Kalding may kanuwang di agun unay. Wen, ginatang ko. Ilakok no bigat. Agdan na kontak ko apang ilakwak. Na, akin kukwa ka nagiti ginatang mo nga eh. Tay kumpare ni kumpare. Duaan wang gen talo kalding. Na, nangalaam nga iting gatang mo. Inkas mo. Wala. Tinawarak e tinalaka. Iso binayadak. Nangalaam iting bayad mo nga eh. Kaadamo kanyak ti kwartata. Ha? Ay, kukwa. Ay na, di mo na awatan di imbagak aya. Kunak, inutang ko. Ta, bayadak to nubigat. Iso nga itid mo kanyak ti kwarta. Ta pagbayad ko nubigat. Ha? Napintas ba't to'y nagatang yung alugan niyo, Rona? Kaano ang ginatang niyo da ito'y? Idi kalman, uncle. Ilako ka din ni bagbag da ito'y. Ala, saan, uncle? Lugan na ka, no? Aya. Pagsusultin sa tika na kakiti panag-ahinti na. Ayan na nga'y. Kanayon mga awan dito'y balayaw. Diyan madandanon dito'y. Rimwar manen uncle. Nagbirok iti ila ko na. Talaga nakasuraw ngag-ahinte ya sawang balasang ko. Maya magindi unain nyo ko maapatarimahan ti balayaw. Tanay, narukupsan ti bubong na. Iso nga rod mo ti ibagbagak kan ni bagbag, uncle. Ngam di na mo't kayat. Maudin to ka, no? Itulin mo dito, kwarta bakit? Naglakwak na ita. Ha? Ala, nagkadon? Wen, naglakwak itilugan da ita. Nangalaam nga itilugan ngayon lakom lakay. Lugan ko Sino pa'y kumangay? Ginatang ko nga raw. Sa ako mo ilain lako. Anya? Mabila nga. Hello, Buseng. Uwan, boss. Itama lang. Bye. Lakay. Sino day di abuseng? Jay, bus ko itibayin sa ilbakal. Anya? Ay, di ka maaw-awatan. Apay, adan aya boss mo? Kunak man no boss mo, ti bagbagay. Ket bus mi ti bagbagimi Sige tarumara. Inkam agsapul iti maila ko alugan. Anya, napnag kay tintag ko bingay mo akwarta pare. Uwan ba na? Napnag ka kitos to. Nambibit gayam abumak nang nukarnap ti ila ko. Wala, tasana na masapol tipunan. Agsaga na ka. Tadamanan operasyon tayo, Norabi. Uwan, Buseng. Saus. Ada ka no mapukpukawan-wang kan kaldeng iji amyanan. Balasang ka. Dalawa kaldeng kan duaan-wang. Ha? Ala, kano pa'y nanang? Hindi pa'y lakano na panalawas. Anya? Sapay naglako nila ka iti duaan-wang kan talwa kaldeng iti last week. Anya? Nangalaan na ngay. Mabitlang na nga. Hello, lakay. Rona, adang ti presento. Natiliw kami. Anya? Abay! Nagkarnap kami tilugan. Anya! Bakit? Jacket ni mabalod. Tulungan na ka magaruar dito. Gunggo na ma! Nagkunay namin na makikapangkay ti dadya ang grupo. Ahente kung kunam. Ngam karna parmut gayaman. Ngayon bakit? Nailaw anak. Ay, nagmayatan di pa nagahentem itinwang kas kadabaka ken kalding. Ngam binaybay amat. Sa bali ti sinarek mo. Dakdakal mo nga minti kita tilugan. Sikapay gayam kano tinang takaw iti mapukpukaw akalding kenwang ijay lugar tayo. Namunta sak bakit? Katuan, iso nga agrurutap ti kasom ita. Makamuka. Anusak ati mang balon ken ka ngemne. Jak maikari nga on time ti panagbisitak dito itani. Masapol nga agtrabaho akon.
Isuapi si Akton. Ro na mga pangasim ka tiya. Di nakisuksukat kabayatan ti kada di pagbaludan. Pangasim bagay. Sa kumalaang ti lalaki ti biyag mo Nagita ka ti pampanunutamon. Ti panunutam. Nukasano ang makaruwar ka. Ingkarok nga rod ti basol ko iti pagbaludan, kat idi nakarwarak, nagbalbaliwakon. Pagbababawyak di ngay naramid ko. Iso adjakon inulit apulos. Alakastan, tuy kabsat mo nugayem mo, bagbag. Please like, share, and subscribe. Thank you.